اما بین سر مجاره کدن کو مثلا روبروبونا پنچه شیرا ممکایه یا سینگایه بطایبتی لجم جنا جبر کو ریجه هری زیده لجم جنا دردکه و او نخوشی ریجه که کم دناوا زلاما دجی هیه اما وی که نهاج میوان خوب پرسن کو پسپوره دوی مجاره ده برس دکتر حالیس یرلی کیا پسپور پنچه شیره جا آمدین ها لگل میا دکتر دم باش تو بخیر هاتی روداوی است خوازم دست به که ام هنه کی بحثا آمارم بکن بطایبتی لباکور کردستان پنچه شیره ممکان دناوا جنان ده چقاسی بربلا و گلو گل کس بوین خوشیه ده کون؟ سلاورز براستیجی او مجارکی گلکی گرینگه جبر کو وجی گود رجه اوی گلک زیده یعنی دناو جنادا باکوری کردستان جی هر وحال حمود دنیای هری پنجه شیره کو زیده دبی سدما یعنی سدم او کو پنجه شیره کو هری زیده تی دیتن او پنجه شیر او کو دناو جنادا ممکایه هر وها مخابن رژه دویمین داجی دبی سدما مرنه یعنی دناو جنادا یعنی پنجه شیره ممکن هری زیده تی دیتن و دویمین سدم جی او کو دبی سدما مرنه هر هشت جنکی یک جی مقابل به پنجه شیره ممکن دکبی هر وها گرینگی یکان نکیجی هیر یعنی جبوی باکوری کردستانی نها و کتی زانین پنجه شیر مرحله وی گرینگن یعنی مرحله دما کن مرحله یک دو سیا دا بی دیتن هیسانه و دمی هم باشتر تداوی دکن به اپراسیون یانجی به درمانه باش اوکتبی هر وها نخواش او جن یعنی جیانا خود به تندرستی بردوام دکلی دما کبو مرحله چاره او گلکی تشتین خدارت که و هر وها گلک کسی مخابن به پنجه شیر دمده یعنی خالکی گرینگ او کن لباکوری کردستان دناو جنان دا لگور هم ولاتین دنیکی هم جی هم بیجن دورین دنین ترکیه ین نخوشن که ده مرحله چاره دا من daha zedetir deyin ditin. Ev tişteki geleki xatar e سدم چیه دکتر یعنی ناچن کنترولان دما خود جبر وی که پینا حسن سدم آوی چیه کو حتی آستا چاران بخونا حسن؟ راستیجی یعنی دماغ yine ki yani bu çılsali yani temene bu çılsali tıgazne ve tenebinci de ben ko biçe mamografi bikşine yani biçe kontrol avi le Bakuriye Kurdistan her valde Türkiye'ji ev yani dama küçük çun naxaşxana yanji ketem de ben jera yani cin le kolina penceşere ve deme behesani yani dikarın we filmi bikşinin yani kat gazın avantine be kat şikayet avantine beji yani dama biçin ve vi testi tekirin yani serledana vi keme yani serledana gelek kes naxaşan yani ne bejin naxaş yani jber ku kesin kat ne naxaş beji jber ku temen avan ji çılsali berzortur be dema biçin biçin kontrola xo bikin her waha دکتر از خوازم لور ویجی ببیجم گلک دکتر هنه جنان جوی جهازی دترسینن جماموگرافیه یعنی دبین نچن کنترلاوی خنخن بن کنترلاوی جهازی جبر زرارین جهاز گلکن راسته مروف دوی ماموگرافیه چند سالا جاره که بکو زرارین وی چنه ده سالا جاره کی دبی کو بکن زرارا وی کت هما بیجه تنه یعنی وک اونکولوگ کی ام دبینن یعنی او نخوشین کو وقتا زودتر تثبیتا پنجشیرا ممکن بیکرن کاری ما گلک حسانه کاری نخوش گلک حسانه و به عملیات یان به تداوی یعنی حسانتر ام بیجن تداوی خوبی که بردام که دما کو درنگ ما دما کو مرحله bu merhala sisi çara ve deme gene kare me grand be kare nakhaş grand be her ha hin nakhaşi mukabın hem de karın tedavi bikin. Yani ev cihaz pır kem radyasyonda de birasti ertişteki yani zanistiye lebeli bırak gel bawer ve be evle vi cihaza dikarın her an vi filmi bikşinin kat perskirekavi tneye
feyda wî gelek zêde ye yani pir kêm zirara wî heye ew zirar jî dibe ku meriv berçam negire. Belê doktor teknîkên nû yên dermankirina vê nexweşiyê çi ne gelo pêşketin heye di wî warî de ev nexweşiyê dî heta radeyeke baş dikare were dermankirin? Belê yani dixwazim pirsar nêke tiştekî nêke bijim dibe ku meriv ji penceşêrê netirse ji derengbûnê bitirse. Bi rastî jî dema ku meriv dereng ma wê demê meriv gere bitirse lê belê di penceşêra memikan da gelek em bêjin dermanên pêşketî hene. Hin derman hene yên smart dibêjin, yên wek aqilî dibêjin. Ew derman wek em bêjin diçe dîrek bi penceşêrê re şer dike her wiha bandora wan wê wan dermanên neyînî jî gelekî kêm in ew van salên dawî em bikartînin yani penceşêra pêsilê jî di nav xwe da sê cûreyê wî hene wek yên hormon pozîtîf bin ew hene yên triple negatif mesela ew yên ku hormonê wan negatif in ew penceşêrê jî em îmînoterapî bikartînin ew jî gelekî yani pêşketiye di wî warî da yani ku nexweşa em bêjin baş dike her wiha dermanên smart jî hene di vî warî da her wiha mesela hin nexweş hene ku tenê bi hevan tên derman kirin yani dibe ku meriv zû tespîtan vê penceşêrê bike dema ku zû bibe hewceyî van dermanan hewceyî van kompleks tedawiyan nake lê belê dema ku dereng jî ma wê demê da jî em yani destê me xurt e û em dikarin li dijî wî şer bikin pêşketin gelek çêbûne wek îmînoterapî wek dermanên aqilî wek dermanên smart û her wiha hin hev ewana hene yani dibe ku meriv ji zanîstiyê ji xeta zanîstiyê veneqete yani di nav gelê me de mixabin hin tiştên nêkê jî hene yani dimên yên ku em bêjin bû merhela çare yan pencerê şêrê ket ew êdî ê mirinê ye na ev tiştekî rast nîn tiştekî gelekî spas Doktor Halis Yerlikaya onkolog ango pisporê penceşêrê ji Amedê tu li gel me bûyî zor spas.